Bishop wa kanisa ya AIPC nwe Jacob nyingine thiritwe akiromba atongeria BAMERU kugea na urumwe na Ngwataniro nikienda kuoneka WIITI na mbere akiaria kirimambura za kurombera na kurikithia riitwa ria kanisa ya St Peter Kiriama nethiritwe akiuga nyuma ya michemanio ya atongeria BAMERU na munini wa Rigathi Gachagua kwina umbani bwokiri kwithirwa bukioneka no riti kinya chiari kwithirwa bakirimira mono kithomo iri njira ya gukiria mugongo na kinya kuthongomia mautoro jana bao. Nicholas Chabari katuminyithie nkuruki. Ebwe pingala cia tene ruokeni ni kenda munene wa there atonya ebwe pingala cia tene ruokeni ni kenda munene wa there atonya Mwathani wa there ni wewe ne munene wa inya na nawe Murungu wa ndwa nwelete wa munene wa there ruoka Malere mambura amakutharimithia kanisa ya St Peter AIPC ntere echa Kiriama na munonkoroki kutharimithia mathabao o makanisa eno matongoretwe ni Bishop Jacob Inyingi. Nyuma ya kutharima mathabao mamo Inyingi aromba kwithirwo kwina thiri muno kaunti ya Meru nyuma ya atongeria kwithirwo baraniritwe na bone munini wa rais itwe Gachagua Rigathi nikenda batigira Meru kinya yone kuthina mbere bwega. Tukuromba as a church kwina thiri nene niruwe twa Meru na tusoke heshima ya Meru mbere tutamyanike muno kuromba atongoria bakuthurite MCs KUGWATANIRA kiongozi wetu mtabani nikenda tukakutana wetu nikenda kaunti yetu tatu ni kaunti ile siendelee tena tukapata Ngwataniro bila kuna ndoa na mikuani baba kumia na baba wabundile na utunguni ndo wote kwa baba na kula nikenda kutoka ya amtu na kusijana na Kenya yeye kwa hiyo bila kuna ndoa ile tukio kwa nyuma ikautiriji mbele ule proba ndio sababu hadi baadhi na washauri yako tena mtu kwa mashauri kuronge na tena mtu simba shani tuelewa nikaenda kwa hana na kupa kuitia ndio Meru na mbele na kuona matunda ya kumatuba tena kwa sio Koroki wakagita kagatigire ntugo inka imbere chukuriti ya rugoroha Inyingi na oretia chiari baithire bayari tho gutigira ana bondi bochoka chukuru na baithuranirite ebwega nikenda bathina mbe na kuthoma asia yetu shukuru itekurwa ndio tutibange kusogea shukuru na ana baitona mali school class hiyo kwa tena pia sio mwingia school ya kuhuti school zetu sio ndio wao isi andesu na nisi ambeshi ikai ikiamona kutoka ya kome na tunaona kitoka bila kuomba mtenda ikai na Afrikai kitomo ikigumaka utiliyo kwa tia kwa mwana ndio kwa neno toroke ona ugu mononkoroki na oretia chiari kinya bo baithiro bakiwatira kithomo ogiotea nikenda ana baira wa chukuru chinya otea nikenda baigwatira maotea mara makathi na mbe na kubatethia uturoni ibonyomane mwana ile klasiki kana ile form 4 tuso mwisho utamutea na ikabuye course tuna tekniko yetu antoa mbuni na ikizingira kona ndio tekniko ya tuweje ndio wapi mwalimu wa engineering nendelea kwa Asia bangaeta na kwenda bali kuzemeshi batena course na watu wa courses pesa ni kwa yano na wakasoma kwa na course kulita mwito anapeto dikenda kwa timu kuona knowledge ya kutambua na techniques za kutambua ndio tu baada kuona hapo kwa kuandika kinya akwa kumao na kwa kuambia na watu vitu tukatunda tena kozi sia Kumakira Magebe North Petan Class Chabari.